الرأي ربين أولاني فين إن شاء الله وان أجائباتك كم في ديرو نمني غافي غافتم تسن ديبس بعد نساء خاردي قرشي دبالمات حال كان ديما مليخونو ورابو خوبين كابو حال كان ديما مليخونو ورابو خوبين كابو چاچاب سے نياتا مليلين چيغاچي نان كابو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وبلين إسلاما هندي خيسان خان بها سينسا خان كعبا كبا خان خيسا في ألا هندنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى جراتا الرأي ربين أولاني فين إن شاء الله وان أجائباتك كم في ديرو في واني أجائبات سمالي وجدتن واني أجائبات سمالي وجدتن غافيد أمني أرومو أكاتان إساني هقاوا إبسا تشوفدن وان تكا إبسو غافدن تتغمداناته تإسار رفتشيفتي ساتو أكاتان إساني تإبسطن akka namni biraatti ibsatuun adda akka isaanitti ibsatan maayisaan geeraraan mirriisaadhaan ibsatan kun akkaataa uummanni Oromootti waa ibsatu fakkeenyaaf mirriisaa hoggaa ja'an halkani deema malee khuno waraabo khopheen qabu halkani deema malee khuno waraabo khopheen qabu chachabse nyaata malee leenci gaachee nan qabu wajjuma yaana nyaanna malee kunoo garaa walif fayyaanuun qabu akkana jaan akkanatti waa ibsatan fakkeenyaaf jecha kanaatii fi kanneen birootis jechu waan ibsu barbaadan san kanaafuu insha Allahu ta'ala يا ربين الآن فدي غافين قبدلي سنيف دفه غافين قبدلي سنيف دفه غافين سن مالي وجتن غافين مالي وجتن أصون غافين تنسين نندرا غافين سن غافين ديبسان نمني دي غافي سن ديبسي بدا سقفا namni gaafii san deebise badhaasa qaba badhaasni nama sanii qaardii qarshii 200 qaardii qarshii 200 gaafiinis akkana jetti gaafiin kownii rabbii tana keessa uumaa rabbii keessa wanni waa takka wajjin jiraachuu hin dandeenye waa takka wajjin jiraachuu hin dandeenye mataa siitiifis kophatti jiraachuu tan dandeenye maali irraan deebi'a uumaa rabbii tana keessa wanni wahii wajjin gonkuma jiraachuu hin dandeenye ifiifis kophaasitti jiraachuu tan dandeenye maali uumaa rabbii tana keeysaahi jetti gaafiin kanaafuu namni gaafii tana arkate akkuma reefu jenne badhaasni isaa qaardii 200 namni gaafii tana deebiftan yooniif biyya alaate qaardii biyya tana achitti qaardii biyya teenya achitti ergamtee waan jawwaala keeysaniif wajjin walin taaneef jecha namoota keeysan kabiyya keeysa jiru fira keeysan kabiyya keeysa jiru qabeeytaniif qaardii san isiniif nayna bilbila isaanuu kennitanii lakkoofsa kana naqaa jettanii akkasitti isinin ayna akkasitti wayyaadha warri ammoo biyya keeysa jirtan silaahu
biyya keessa jirtanii wajji jirraa achumaan kaardii isinii dabarsan yoo rabbi fedhe. Namni seerri takkaa'u ulaagaan badhaasa san arkachuudha subscribe godhu deebisaa guutuu arkachuudha. Ammoo deebisaa arkattee yoo subscribe hin godhin sirrii miti. Subscribe wajjin walitti hidha jechuudha. Tanaan isin yaadachiisuu fedha. Ulaagaan isaa kana kan irraanfanne subscribe godhu. Ulaagaan isaa subscribe godhu wajjin walitti hidhaan. Lammada deebisaa guutuu arkachuudha jechuudha. Kanaafuu gaafiin kana fakkaatti deebisaa namu itti wal dorgomaan isiniin jechuu fedha. Nagayaa waliin nu haa deebisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.